banyabo ne bassebo Zaina Bwaziza wano nga bulijjo tuli wano mu meeting tambuza abantu obalage tuli wano mu meeting za muganda waffe yatufuddeko eyagwa mu mazzi embeera bwetyo bweyimiridde okuvoola abafu kikome leero nyinza okuba nga nze agenze enkya oyinza okubeera nga gwe bannaye bannayuganda bannaffe olwali tuze wano ku Nkongo African bannaye bannayuganda bannaffe olwali tuze ku Kitoobero African Restaurant okubanga tukubagira wamu ng'abannayuganda olwamuganda waffe yatufuddeko Ronald Mugisha nasooka nenfuna ebifaananyi omuntu ejo natuukirira n'aŋŋamba turezeeti tulina omuntu eyatubikidde muganda waffe naye bwe yamaze kutubikira ate n'abulawo twazeemu kukola ki kumanya kituufu kikyabaddewo oba yafudde oba mulamu oba oli abadde asaaga tetumanyi kati abantu enamba esinga ne balowooza nti kirabika Mugisha yeebika kubanga twali tukirabyeko omwana avayo neyeebika wadde ali mulamu naye nga akooye famire okubanga emusumbuwa naye munnange byambi twagenda okuzuulira ddala nga Ronald Mugisha yafe ebyaddala nga si kwebika nga si kulimba ekisinga okuluma nti abadde muvubuka muto abadde yajja okuba nga ate naye akyusa obulamu naye kyannaku nti yagudde mu swimming pool era n'afiirawo ssaawa zino ali ku Dubai headquarters wabula tukuba omulanga eri abantu bonna yonna gye muli oli Muganda oli Munyankole oli Mukiga nga etusosodde kubanga okufaana kwo tekusosola bambi yonna gy'oli yamba akasente kona kubeera osobodde enamba zigenda kubeerako okwo entuufu eziyambako okukuŋŋaanya akasente akagenda okuba nga ate kazza muganda waffe obutaka yenze nyondoleze ite era enamba eziri awo wansi sizinakuwadde kakwate musobola okunoonyereza okumala naye nga bambi nsaba oba oli mu UAE oba oli Saudi Arabia oba oli South Africa oba oli US yonna gy'obeera oli kiri nti oli Munnayuganda era ng'oli olulimi Oluganda bambi tusaba kututuukirira tuzzeeyo muganda waffe ebutaka abeere ng'ate awummula mirembe mwebale nnyo kutuwuliriza era olunaku olw'omukaaga tulina kuba nga tukuma wano wenyininyini ku Kitoobero era tuddemu okuba nga tutuula tumanye enteekateeka ewamu n'okusobola okusonda akasente agenda okuzayo muganda waffe mwebale nnyo mwebale ddala Re mugenzi witu kugira ngo twa Ronald kugaruza omurambwe gweye omu Uganda kitaffe olumugulu laba tutudde wano mu maaso go tuze kusiima tuze okwebaza olw'olunaku luno lwe wateekateeka nti ffenna tujja kubeera wano mu kifo kino olwa muganda waffe Ronald ayatufaako ku Mande Mukama laba bonna abakubye ekkubo ne bajja wano tukuŋŋaanyire wano tusobole okutensa tusobole okukola pulogulaamu n'okwogerazaganya n'okuyambagana webale Mukama olw'okuteekateeka obudde buno webale Mukama olw'okuteekateeka ekifo kino webale okutukulembera n'otutuusa mu kifo kino tukwebaza era Mukama twongera okuleetera pulogulaamu eno gye tuyina eya muganda waffe laba tetuyina ssente tetuyina kye tuyina ky'amaanyi Mukama naye byonna tubitadde mu mikono gyo tubikukwasizza otuyambe otuteeremu baraka otukulemberemu buli kimu oyimusyeyo abantu abanaatuyambako batusapootinge era Mukama tukwesiga nti ogenda tuyamba otulwanire mpaka we tunaakwatira Ronald waffe Mukama ng'otukulembedde tumuzzeeyo asobole okuziikibwa ku butaka bwe waffe era ebyo byonna tubikukwasiza tumanyi ogenda bikola Mukama era bonna abo bikoze tujja kwongera okwebaza n'okussaamu ekitiibwa tusabye nga tuyitira mu linnya lya kitaffe Mukama waffe amin ahabweze eshaaha eziruhanga yabaasa okutuha n'obwire oburuhanga yabaasa kutuha tuyine omwisho tukayiseza eshatu tukerundanira aha ahabwa mugenzi witu otutwirweho Mr. Ronald kandi buryo omwe aha
namwakira nko kuyija kandi nyongera kubasima munonga nakace nakahango akutwahisya tukerekana umutima gwa rukundo kandi k'abanyayuganda nshuba ntwara umugishogu ubwo kusima umukuru Mujenyi na mugenzi we yatajyaha abasibirokwe bari kubonabona ibyo go mushana gwa Dubai gumutebigwe nko kugura shashana kandi n'intambura naye tanguhire ahubwo kugira ngo bafere mugenzi witu kugira ngo twa Ronald kugaruza umurambwe gweye mu Uganda erizoba waro no ruciko gwitu gwa Kashatu biharona dafa omutiko gwa Kashatu rumpogwe rizoba turespectingamo ebintu byinji turespectingamo ebintu byinji anshonga ya report akuruga aha polisi ya Dubai ho twabe turugiro buhire tukabaraganisa ngerizo turaze kubaletera for information konka bimwe ndatekwa omukuru mujenyaraze kubigamba ahubwo kubereza ati natunga bwire bwo kuzoruka nko kunjire nandi ngya murimo nanye konka kugira ngo kirankwataho na ruga muri mu bantu dropinga okumpaha niko kwija hano konka cyatuma nakoreco n'umutima gwa mugenzi witu Ronald webale nnyo kadem effort so ndabatera umuranga basebona banyabo omuntu rabayine mugenzi we yo kwempaho mugambire munywani wawe arete munywani weye arete munywani weyo ndije kurekana ngo ece kintu twakigwanira hanuya kabaramanya embera zekeyo nango embera za heru ko kuziri tutareka mugenzi witu akajondera ahampa turya ko kutujyanda teka twena turakora sente nuko rero kali kace wawatire odera matano nandaba hananjisa munonga wawatire yo badera matano twahigwa Mr Mujenyi twahigwa nyencha kale yazeho tukabimarira tukaja ngo batuha ansera hera rukayo kuruga embassy yo witu mazima nandabashaba nanye Ronald ndakushanyongereho kikume kindi zibe kikumata kana hira hatano konka ndakongereho kikumi zibe kikumata nabashaba aba Uganda tubanze tubareke bo baragwana kwabo konka nito tugwane nkitwe bajaganga bace baronje baragwanira mu ishansha konka abakura ba Uganda tibaringana nitwo bwingi omwara basa kutawonke minke kumitana konka barasa kutawone mitwaro 20 nangashatu nangatana agwo kubora bogizireki ozine nekindi nshuba nyebaza gu madamu hamwe nogo mushijo go mpoti na mucenga madamu ogwe omushawe oramanyoro nyankole barakwesto orajimu kankaho wanyu bushenyika orabasa kwimuko kace bakakwakura abantu bale wasibo kwiza kwataraho asima mukama baherezo musha kandi murekati rwanire hamwe nako ko kujanga geteri n'ubwo gatifa base kurangu umunwani witu yagarukayo umuryango madamu mbalamusizzaako nnyo banyabo ne bassebo mwebale okujja mu meeting yaffe eno era nga tubasaba mwongere okujja paka muganda waffe we tunaamuzaaya ate nga alina okuddayo si bwe kiri bane ba tiktokers yonna gy'oli aba Saudi ab'e Qatar ab'e Dubai mbeera ntegeeza UAE byonna okutwaliza awamwe tubasaba obuyambi bwammwe banyabo ne bassebo tuzeeyo muganda waffe ono yagwa mu mazzi swimming pool n'afa omukyala Nyondo Media waali wano okuba nti nno mwebale okujja bana Uganda tugenda kuba tubabulira meeting eddako yaddi mube nga mujja bambi kuba abantu baagala okujja nenga tebamanyi wakutuukira si bwe kiri nyongera okwebaza bana Uganda olw'omutima ogwo ogudduukirira omuntu okuba nga afunye obuzibu ne baba nga bagala kumanya muli ludda wamutuddewa twagala kujja bambi bayayaana neyanzeke mwebale nnyo bana Uganda
omutima ogw'okuddukirira. Ba tiktokers kyembasaba tugenda kubateerawo ennamba y'essimu tusaba buyambi tusaba ku mabugo bannyabo ne bassebo ba tiktokers tusaba ku buyambi wammwe ennamba y'essimu tugenda gibateerawo tusaba ku mabugo bannyabo ne bassebo twafiiriddwa muganda waffe yagudde mu mazzi muna Uganda twagala kumuzaayo tweyanzanye tweyanzege ennamba z'essimu tugenda ziteekawo tweyanziza yonna gy'osinzidde osobola okuba nga oteekako akantu konna tumuzeeyo wakaziikibwe bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, madam. N'ekindi ekindakurasaho nandashaba abantu bona abaraze kureba egi video oba olinka oba oli Uganda oba olinka hoona aka video aka katambule kabahikeho kakukwateho nk'omuntu nk'omuziire nangashi nk'omuntu oyine omwisyo oyine omubiri mubase kutuyamba turakubateraho enamba aha ese enamba eyi turabahe ziraziri zenamba z'omuntu ori atiine enshonga konka mwafuna enamba endiijo etarya egimpe eyi turabahera aha erabe gwire kino ekyokubanza turakubaha enamba ya MTN na Airtel nshuba kuhendera kwanje ogu nibaraze kuhendera bw'okuba ebimwe rizo ana ntariho konka nenda kuhendera batiya nandashaba ekikatukiza omuya ekikatubare katukize Uganda yitu omuturaruka nandabanza kushaba ba MP bitu Bisingiro West na ba minister ba Uganda turi hano Dubai omwana wita Ferira n'umunya Uganda kandi atekateka ari kwija hano noyo bari kusindika sente Uganda araho mushoro mwe ba minister nanga ba MP bita butwine ndamanya mu ba MP nkabashatu omwe baramweta aroli what no how Isingiro West Raubeni tuyamba bone bona abagita hamu bana tuyamba ondijo mali mujone mali hariho Anthony Geshaho na Nelson rero tutahora na minister witu outuleta ngoni baramweto hari baramu minister webye enamba baramu tujina twamutereddeko message twaturabashaba muyambe omwana witagaruke Uganda habwo kuba nawe n'umwana nko kumuzira abana nanga nko kumuzigwe nawazigwe tutakwata umwana witu tukamunaga hano Dubai nabeshongozi mwena omuntu weno kale omuntu weno munya Uganda nandabashaba omuzina rya mukama mujezeho mutuyande mwari atujure nkabati keze shaha mutakaja no businge nito nyencha kayito ndaza kora konka habwo busasi bwo mwana oferira aha nico cyatuma twakoreje nebindi kansime mwena nko kumujyaho bono bereke umutima gw'umwagira mukama abongereho kandi hariho nabandi nango bacayija twatugi nanka ni nyinji abantu binji konka bamwete bakayikiraha bacajyo konka bwo kugira ngo tufunze ubwire bashange hajiro twayisikize cyo cyatuma twaleto akanya kiro mukuru mujenyi bayimuko gambira abantu umwatancheri uzoba kandi numwahendera necyenda kurataho konka higura nanda kurasaho ndahendera orundo ruciko oruturabe twine full information hati tucenda kugutakutura tinda bikunda nyo nkunda ibintu bi straight okay so orundo ruciko rundo rurakura toru nyo nagira ngo turuto gwa mukaga ogwa mukaga cyatuma nagira ngo turuto gwa mukaga turakuba twine full information egwire eri complete turamanya ngo kirakura so batubuza yani miliyoni 30 banano banatano tumayengu nizezi tuje turabanje kuturendezi nezi oyine kamwe ko kashumikire nkoku akarete rero tubone kwato mwana witu tukamugaruza nkahe konka turagira harakesho akanaka nakakunda kunda tugire ngo wanu owecheyo wanu omurambwe gwitu tugutware hatari he kindi neje byona rukundo egumeho mwe bari munonga kampe amukuru kampo mukuru ro mujenyi nkuko ushobora habante cyaza herizo berizo konka nanda kushaba sitamo gambo sitami abwo kuberiza waro okay nana kushaba amazina ganjye nibanyita Mugenyi Patrick ngira ko sira karufu tinkumanya kantunga siamu nka kwati tkargaho rwa kaga tubahire urwa kabiri kubahereza ikigendo mesho twatwine
amasiko go kugira ngo rizoba nza kuba twakira kintu cy'amani ninga twatungira impapuro zona zo kutransferinga umuntu witwa umutwara mu Uganda konka twase kukikaho wenshonga ya process no bimanya nimwe tukasitabini nka passport nandi bintu bya polisi ko mukubimanya ni pora no kikayo rwende kiba kugira ngo kikuza kuba izobero rugendo twatunga twagenda twine program yo kutunga clearance form death certificate na death report publisha tu then tukastwara consulate arkuzi katitato bona yogera naye basobola okutusupportinga koko noze ukena kyo mabusobodde then tukareba kubanga bali mukola video betaga abantu bayamba betaga buyambi w'abantu twatungera izuba tato ujja kwogera naye twatugabitsa jine twakeba tugera no ujja kwogera naye tato ujja kwogera naye hard copy yendanga ya passport ninga hard copy ya ID ya UAE aha bukuba amateka gaha baba ine kubiho mu system so batugira ngo twine kureta hard copy y'ibintu ebi kongaranga yatwatsa tuturi tubona bwire bwona nangwa bituri turana internet we twarangire byabuzire konka twarabiro twahiro twafuna connections na namba yabere nataha twabaterra twazaye ibintu twabitunga na bimwe habiyabera sigireyo twabitunga kandi mazima nyenda kubahamiza y'abanyarwanda babiri biningambo zona manyakafati wo musheje akago mezi niwe kanye yarebaho na BTC na nonijo mwana Lawson twakonfirminga kuba urire twareba na video bakumuhiho mezi pumping na machines za ambulance so nyenda abantu mukiheyo mu ngambo zo shazana manyiro go manya ki kuri kimwe icyo kumutwaro mu Uganda kubona andi baziwandike turahane ukahane cyo gwakahana kiriya tuza kutiyamba umurama witu nogu nigumu twaro umuntu witu Uganda mwe bari munonga abanyarwanda bari aha mu UAE nanye ntukangara ninkoreki abo kugira ngo roni muri munangi kandi abira mwana wanjye kandi umunyarwanda umubiyona nimbashaba mwe bari munonga mwe barabagerezaho kukika nengabona bijaheri izoba nabatakayizira bakuza kuyija bararebe video yeji mazima mutiyambe twena no kukwatara naho na nyencha kare ninza kuyamba ho ndijo naza kuyamba ho ndijo ne yarebe ki naho naza kukura cyamkwata ho gundo muruni na wayamba yari mwana wa sensa naba bayirindwa bamanya nababiri batakumanya so bashamwe tubashabo buyambi wanyu kumbera yona uko no ko kubasa kake ko ine n'ikintu kirungi family members nabasima munonga na no murango kutugerezaho kufitaho na pressure yitugerezaho kufitaho na coordination y'abantu murikire mazima we appreciate abanyarwanda no kori ko gomutuma umurunjo gutare gwa buri uburo bwingi emwe nubaho abantu babimamesho abantu babimiraka konka abantu mugerezaho banani yakoze kuyokulya kandi isima abanywana baroni mukabera mukitabo mugura abantu abaze mu rumbe obuji obachayi ari umwana nataha Abu Dhabi anyiza gamba abanywani bamweto brand kid bane twagala buji tagizo coordinating ngane ito no warabatari hwa hiho muri UAE no mwana Brian bana binje bari ya internet mazima muza kunsasira butaragamba kwa mazina gani tinga manya kwa bene n'abanywana binje munonga mwe bari munonga imanya ngo rugendo ruturangwi zagamba mu bibindi zagabandi kugambe bitashemerire konka zagumiserizana yes ahari ikinyowe ninchiriza kwendeka ikimurandagire nico ndakore ikimurantume nico ndakore akubona umuntu gunyihira ati nantumire to making sure ngo kintu eki twakisya muhebo so habwecho ha ina yene cyarko enda kumanya kumbuza asa kumbuza kindi kumanya nkushobore ikinta kumanya ngiza kushoborera mwe bari munonga kuija mwe bari munonga mwe bari kola bambi mwe bari kubererawo
Next meeting simanyi tujja kubanga tubategeeza semudde enamba twe twashizero go mu chaine enamba design eride n'endala ey'okubiri kuba tumanya tayini shonga nabase kutukora nanda bashaba kurugeri izuba tindenda ngo tuzakire tushange twazakire kurugeri izuba umuntu we nora kuba ayine mu mwanya we yarenda kujo mu rukiko aguma ijahampa wano akuba erizoba ina abantu binje kutwamisinga kuriya ababarenda kwije tubaramanya umwanya bayina kujja wano urabari kugamba uraba aramanye araze kuba location yaha barenda kwija ikiraro in fact mufune location ya wano mufune location ya mu kisindika mu group ekindi cyaka okay ekindi cyakabiri ondijo muntu orenda kujya kiyatisa abasa kuyirangizwa imuka tise nanga shya leo that na oyo mpezi ekaka senta kanaka nawe turamwachi kali mwe bali muno Zainabu Aziza wano nga bulijjo tuli wano mu meeting tambuza abantu obalage tuli wano mu meeting za muganda waffe yatufuddeko eyagwa mu mazzi embeera bwetyo bweyimiridde kakati ekiriwo nga tukyali ku ebyo amawulire amalungi ge tulinawo passport y'omufu twagifunye bannange ge mawulire amalungi ge tulinawo bannyabo ne bassebo passport y'omugenzi tugifunye kati eri mu mikono gyaffe kitegeeza emirimu gigenda tambula bulungi okay kakati bannyabo ne bassebo kyetwetaaga bamaama oba nfukamire bwe buyambi bwammwe bannyabo ne bassebo twetaaga obuyambi bwammwe tusaba ku buyambi bwammwe muganda waffe agende bane mufukamire bannyabo tusaba obuyambi tusaba ku buyambi bannyabo ne bassebo muganda waffe tugenda batera namba y'essimu agenda aziikibwe bambi konna koosobodde bannyabo ne bassebo tusaba ku buyambi bwammwe agende bamuziike tusaba ku buyambi bwammwe mu kusaba obuyambi mantegeeza mabugo tusaba ku mabugo kyonna kyosobodde tuli wano mu meeting eziddako tujja kuba tuzibagamba naye nga tuli mu meeting ekirungi ekirimu passport twagifunye kati emirimu gitambulira ddala mu maaso tugenda kuba nga tumuzaayo mu kaseera akatali kawala naye nga tusaba ku buyambi bwammwe akasente tulinamu obuzibu bwa ssente tulina so tusaba yonna gy'oli batiktokers mwenna yonna gy'osinzidde teekako akantu konna tuwa screenshot tugenda kukola live ssaawa ziro tugenda kuba nga tukola live tweyanzanye tweyanzege mubeere bulungi yonna gy'oli tugenda ku live kati enamba essimu tugenda zibateerawo konna koosobodde ng'otusindikirayo amabugo bannange omwana atu agende tumuziike awumule mirembe tweyanzanye tweyanzege banya guys balamusizaako mwenna abanyankole n'abakiira n'abalamusa mubale kubanga mubeereddewo omuntu eyagenze kibi nnyo because I think every year tubeerawo wabaawo omuntu agenda however much nti kiri part of life ffenna lyekkubo tomanya ddi naye tusigala tulimu okutya okw'amaanyi naye nga ab'omu UAE abaana abasinga mwebale kwebeereramu like bwabaawo omuntu agenze nga mukama amututte like ne musituka kuba balala bagaana wano tubeddewo ku bantu abafudde ab'enjawulo nomukyala tubeera naye every time ate naye mwebaza olw'amaanyi gateekamu kuba kimanyi bantu bangi abakaddayo nga bafudde naye nga she's there nammwe abasobodde okujja leero mwebale nnyo okuleka emirimu gyammwe ne mujja wabula ne tukowoola nange nja kwongera ku ddoboozi lye abali eyo abasigaddeyo buno obusente buggwawo right sobola okubeerako neki just dira bibiri n'ofuluma bufulumyawo nodda nga olinamu 4 oba olusi nga tolina nante singa okwatayo 10 n'okiteeka ku namba y'essimu n'oli abantu 10 si ye miliyoni okitegeera kitegeeza kitusobola nabali abalala betwagala batuyambeko nabo basanga tulinawo kyetukola kyetulina so wenna ali eyo konna even if 50 dirham oba 20 osobola oteeka ku namba gye batadde ku screen netukwasaganyiza wamu munnaffe naddayo mpoziko ekirala nvumirira abo abakozesa social media okuvoola abafu kikome leero nyinza okuba nga nze agenze enkya oyinza okubeera nga gwe kubanga kizibu kyakukkiriza but it is part of the journey wazaalibwa n'okula oli Dubai okola
enkya osobola ozikira just from nowhere. Right now abasinga bwoba tona bafunako chance egendako mu ddwaliro lya Dubai, gendayo gwe just visiting ayo bwobadde olina amala tojja gasigaza. I swear. Second, right now akaseera ke tulimu kazibu nti kamusana amawulire ge tulaba ngafa Abannayuganda matini ku bantu abafa mu musana kegubere guno gokko omwezi bw'obalaba akafa tebayinza kuwa namba yaabwe nenga still bakola ki webali. So gobadde no ku social media ngovoola time weri tukanga yiyo nga tiziyo tan oli mu mochale tujja kujjukira ebigambo by'oba okozesezza. So tuwere tukwatagalire wamu twagala olulimi lumu. If you don't want to help, it's okay. But don't discouraging abalala kubalaga nti okusonda tusondera kino. Yeah, oba bajja kumulamwa. Kubaza nyizo kuba ndi interested ogamba campaign y'amabugo. Ate bwe mpulira ngo oyogera oyina platform ya maanyi no gamba bichi abafu bamwe. So doesn't make sense. It doesn't. So we are Ugandans, twogera Luganda, twebereremu. Just bwaba webase ku buliribo. Jukirayo kali akantu akagamba it is death, it is part of life. Kyenyiza okusembyayo era kuba ku social media obubi. Fe twaliko ate twabasookako. Mwajja after us. Nesisuubira nti singa naffe twali tugikozesezza bubi nammwe mwandibedde inspired okujjako. Okitegeera benjogerako mwemanyi mujjukira ne messages emwatuwanga nga ffe tuliko nga mwagala mubeeko kati we muba muliko ffe ne tukkakkana ate social media abalala abalijja mube encouraging kuba benalabira ku ki naye bwe kituuka ku kyokufa let us tujjewo omuzannyo naddala ng'okyalina mu UAE kale ab'omu US it's okay naye ng'okyali wano mu UAE emmere bwetakutwala omusana gukola ki ne bwoba oli health bitya omusana tegwagala kukola ki nze kamwa kwogera last year tewali n'omundoza yamanya kegibeera emikwano gyange gyo I got sick because of the ki musana gwali mungi. I was working hard mu musana sifuna tulo sebaka nenalabirawo swi nga ngenda zirika nenga lwaki nali mulamu kuba jimu yange bulungi kitegeeza ki bwe kiba kisobola okuntuukako ne kisobola okukola ki tosekerera afudde namwe abavoola mbu simanya muve mu mazzi simanya mubeereyo nga mweraga don't. So mubale kumpuliriza nga Kitobero tugenda bawa amabugo gaffe Kitobero ejja kwetuusa amabugo nga Kitobero African Restaurant era nange mwengenda okuyita nga Kitobero koziko nenyongera okukowoola kaŋŋambe abanyankole mwena abalyoko mu Dubai. You people, we are a lot here. I speak ningamba Lunyankole. I remember the show ARAG. Show yajjula nekola ki leboga tuli bingi konga hati mulinkai right niza kugamba naye konka ya baselebrity batyo naye wakigamba konka mpoziko n'ekirala bano ba promota be Dubai this guys kino kigenda gye muli singa ebivulu byammwe bye muleeta naffe tetubiyingira oba tubipostinga sisuubira nti bizinesi zammwe zandikoze naye omuntu aba afudde muyimirira mu mabbali omuyimbi wajja ne muyayalina mbu box tubapostingire ki okitegeera bapromota bino ebintu bye mwandisookeddengako okukola ne mugamba gundi afudde nti nze promota gundi sigenda boogera naye mwemanyi. So with a due respect omanyi buli omu alina omutima gwe. With a due respect bwaba waliwo ekintu nga kino tusitukire wamu. Thank you so much mubale kumpuliriza byogamba kwanga ninyenda bebaza bambi mwebare mnonga ebyogamba nibiki kwanga mazima nyenda kubebaza
kuratari mweze shati nkumaro neyo kubera abantu manya ndabebaza ina mas control ntuzamugarizayo nimbasha bamwe bare Bantu ba mukama mwasiba muta basiba kurungi. yes nimbanza no kubasima munonga omurimo gumuriyoni mutukorera sometimes nitweshanga tutine time yo kurespondinga aha social media kandi social media ni mani yeri kutugita twena ahetari tino kwakubire ntumanya amakuru agakufa kuno tubasima munonga sometimes tweshanga turi busy konka ori kufuna information oshange bivuze baba kubuza most of the time yabigarukire erizoba twafunaho orunaku rwa ruri busy okubagaruzaho kacho mu bitwara bamu twatwine program yo kuchera aha police station twacherayo twareba office wanakora mushango gwitu yatkorera hebi yatkoreraho yatugira ngo next step no kuzahirwa rero twazaho naho bakore bakora but at some point bashanga bakwetaga passport eryo original etari photocopy eri original konka twena ntumanya ngo tutwire tine belongings za omugenzi Ronald so twa contactinga back police good chance but so cooperative nisima munonga Dubai police they are so cooperative they can understand but hereze nambangu ahimuraremererwe you can contact us back so twabagarukira twabaterera batugambira kuturakore but before that kwa twine omushisha wabere na Razan Ronald at contacting Jire yesterday at her location, but we needed to follow the procedures. We needed to follow the protocols. So we could not go there yesterday. So we shared the information to the police. They contacted him. They give us a go-ahead to go and meet him. The guy was cooperative. According to him, they are also in deep sorrows because they have been with him for quite years. Obwiro bakozere nawe niburingwa no barabe batari bo ababeni bamukozesa but uko kumwakubane mukora hantu omuntu akakurakorana akaza handi kandi ari kumembere yorimu akagira ngo wisha tugende tuze kugumizamo nekintu abo kubenyuma byasiranire akakwatira hatisha tugende. So that was the situation. They were in deep sorrow. They comforted us and they give us the belongings and they are ready, if anything, to contact them. So briefly, that's how the day was. The passport, we got his belongings. Nyensakare, tuza kuchera again aha Dubai health authorities. Tugumize mtu rep. Anything that will come, we will share it. And one request is that sometimes, please, be patient. Ntubatu lyokwe bitu bya maraka oroharabu n'oroharabu orebe umuntu nogezaho kuruta puta rwanjire orebe umuntu nakuterera ogisharaho Mr. Paul ayongera kuterera. Sometimes we get a little bit crazy but we understand ebintu byo busasa sometimes abantu ni ba but try to be a little bit patient. Anytime twa gathering information yona we will update you on the platforms that we have. Again, thank you so much. I call upon you on Saturday to turn up in big numbers. Abatabasa kuija konka muri ya live na nabarafune message. Saturday and weekend, most of us will not go for work. Let's come and support our colleague. Thank you so much. My fellow hustlers, chinkwesiga twena tuturunzarwa za hanuya twena tujiro bwijo kuronda kasente ko kugira ngo bamwe nibagenda bakuturugaho so kuromu twine efumu ejyangu mwigiranye kiramujanye so
Jeff mekane kwese wombwire bw'abanyarwanda bakora cyo bakufuruka bakurugayi bayembarga bakwijo mu Uganda so baba ko mpake cyunci cihaho okachi kashitaba maramani they could just gather themselves in one place then bo benyine begumya mwidirane kiramujanye cyunci stera homwe byango no gucamutwara you see so ogu yagenda okasitira twagakatwaye rundana hamwe as the same brothers and the sisters twagakatwayetaga twaye combining amani kandi ekinkwesiga ngo echo nico kikusingayo so the message neza government ya Uganda timandi arrive government ya Uganda omuntu wagwenyino gukwemera parliament ukagamba ngo batwiyeho miliyoni emwe n'ecweka reka gubo omuntu wagwenyine gumwe ugura sector assurance yo kugaruka muka in case twafuna obuzima akubatora hustlers ntubantorondese kandi mukutwiyeho umushoro so mureke guma numutwetagaho amateka mutakutuhabisha ejo message nezara ba ministers ijo baramatija hanuya akijana para ananka abanias konka tinku manyo yachifiringira ata obani nko kugira ngo turonda abantu bakutukire myako mbwa ministers ba youth tuyabanias nterwo mushana tima information yatwareba kamabeye still ejo ni message mut considering next year over this year nito bahasora akwa buri every day buri after 2 months nutwara umwana umuka ijo tujye twara ryo musoga ubwo mucyo waferira this time turonse twarogo harimo nabandi abana bari bafa harondi jo batwirije so nutfa munonga abwo mushana bwe mberambi erikunya konka tuguma abonye ngo ntwari ese so mwe bari munonga bazi cyo batayi banja bija contributing aho abija kugumya family ya Ronald omurisinje kwa twatura hanuya kuri family ntubantu jihamani ntubantu jongera amani no kumangu Brian kuna bayine y'abantu feturiyo abisinjiro mwena mugume Brian tuza kumureta tumusiyo mugazani naragayigo ndikujyanye no banyeta Sarenda ni nkora mobile money aha Union Exit mwanda nimumpagera konka tuguru mushango otampagireho ninza kubaheza 10 kibwite mu mutera mu ngaro mazi we bari munonga mazi ya munywani Ronald Fero Hasola owaturwa kuba nawe wenkeze center be nabasa kubazina umushaho so ya abazine no mushaho konka yafa yasiga umushaho seze muri basakushangazirwa abandi muri shati nyona sigazo mu ngaro zinde kindi kisikumanyisa zazitakoze mu murimo ko mwe bari munonga amina we bari weza